uShembe uhamba buye akhathale ngoba uShembe uthola amandla ngesikhathi umbathi ingubo emhlophe abese ehamba nawo lamakhehla ndobe kuthumile emzini oyingcwele afuna ukuthi umbathi ingubo ukuze usondele noShembe ayobakhipha ungahlali ibanga elide ungayigqoki ingubo emhlophe ngoba akafundwa uNkulunkulu. Omunye umuntu uthi hayi ngisafuna ukubona, ufuna ukubona uyabona yini uNkulunkulu? Akekho umuntu owazi unyazi. Kodwa isiqu sonyazi alibona. Akekho mazi. Khona insizwe nje kade ixoxela angazi umkhono lensizwe nombona imvula esisha uvala ngabikhona. Ixoxela izolo kade isebenza. Ithi lensizwe ngakhula nayo unyazi lezulu umbiza ngegama ungaphindi ubize ngegama uNkulunkulu. Matha uqinisile manje akeke ngixoxele. Ukuthi mina ngikhumbula phela sakhula naye. Ngithi uNkulunkulu wayecashisele nje inyama yakhe ukhula. Uthi hayi ngibonile lo ngithe ngithi ngehleni. Mayefika lapha phansi, yabona lapha phansi mazoqala lentaba leyiwayo yaphezulu. Emathexini la. Uthi kuhlika umama nezingane zakhe bathola imithwalo bayajunana. Uthe unyaka odlule. Uthi ubaba athi wahlika washayiswa imoto afa. Abantu bangungekela uthi yakhala umama uyayibhuquza nezingane ziyayibhuquza zithi awubaba usishayiswe imoto wakhe. Usebengungeke uthi kanti kuzoqhamuka unyazi. Lehla nizambelana no drive imoto. Hayi ephusheni ebhekile kuthi la uthe ujulayo. Lo baba. Angazi ubona lo baba. Sengithatha afika. Omude nje umpofu. Omude akekho. Usabi imbuzi. Kodwa makuthiwa kudlala iPirates umgela yonke. Ubela izolo wakhula nonyazi. Ngokwasezweni balingana umayesha. Uthi ladlula unyazi ubona lesicubu. Uthi wayesephakama obalazi uthi lasebreka uthi wayesephakamisa izandla uthi laselimqweba unyazi. Wathi kwenze njani lapho? Wathi baba hayi umuntu. Wachaza nje wathi ngichaza. Usethi umuntu ufile. Wathi baba ufile ngimbonile. Uthi lasehlika unyazi lezulu. Lavula isicaba lahlika unyazi lezulu. Laseliqonda ngo. Lafika sekukhona amaphoyisa. Esemboziwe ngale nto yasho esemboza ngale ukucobezela. Wayesekhuluma nabo wabuza kwenzenjani babuza bakhuluma. Uthi wasebuza lapha ama-paramedic ufile bathi njengoba sesihlekile nje inkosi usefile. Uthi laseliwuza unyazi lafike lathoba phezu komuntu lamisa isandla phezu kwakhe kanje. Uthi lathandaza laselivala isandla laselibuya lasethi inkosi imbuze langena emotweni. Uthi wathi ngene emotweni wanyakaza umuntu. Wanyakaza umuntu uthe manyakaza kwase kusuka amaphoyisa ambula wavuka lo baba egcwele igazi. Ngithi mina uthi bayazi abantu balapha amathexini leyo. Lahamba unyazi lezulu mayibona inkosi. Umnikazi wemphefumulo wabona ingane ikhala kakhulu ngoba uthi lesikhathi ehla ebuza wayeloke ebuka lo mama wayebhuquza phansi ekhaya. Ethi umyeni wami besiye emhlanganweni. uShembe mayikwazi ukunqamula ngoba mhlambe lo baba mhlambe impi yakubo noma kwakuyini mayikwazi ukunqamula lo uShembe uyakwazi ukunqamula abantu bangeke bebulala athi wo owami lo. Kodwa futhi uShembe uyahluleka kwesinye isikhathi ukuvikela abantu bebulala abantu bangeke. Kodwa mayethanda futhi uyakwazi ubanqamula ngenkani. Manje ke dadewethu uphuthuma njengoba uthunyiwe la ekhaya emphefumulo. Lo mcimbi enfuna ukwenza ekhaya. Niyaziswa ngagijima iqala niyochitha igazi emakhaya. Nichithela abantu ababehamba emhlabeni befuyilwane. Angitshela udadewethu mina ngikhuluma nami nawe. Nisigijime siyochitha igazi ekhaya kanti okhokho babecuphele bodwa babechitha igazi bona ngoba babelandela imiyalo yabakhulunkulu babetshela ukuthi njalo ngonyaka noma emva kwenyanga lokuchitha igazi nodlela abantu esinike bona. Imidliwa lesinike yona. Bafe okhokho bethu baboshe nalezo izilwane isale ekhaya ziphi phela izilwane zihlala ekhaya izilwane. Nina sengigijima nichitha igazi kuyingozi ukuchitha igazi ungenaso isiqiniseko ukuthi kwenzakalani kulolu libo lomndeni wakhe. Ingakho uShembe sakhe likhala emphefumulo ngoba ufuna uzosigezela impande yesibongo sethu ukuze kugezeke laba bokuqala abaphambi kwendleleni bangena ehlazweni. Uphambi kwendleleni uhambe kolanda lezi zinto kona ethu abafana nami ngiyazazi bonkulu ungangibona ezenza. Abazazi bona ngesikhathi beyilanda bakhonkulu ukuthi zibhilwe ngani. Mhlawumbe ukuchopha umuntu bahlanganisa namafutha ezilwane oqamu nezipisi nayo into kwagaya kwahlanganisa kwayisijingo kwasekuphululwa kahle le ndwana ivamisa uba mnyamana le ndwana ayigezwa.
ngangiyibona mina kaMkhulu wayebamba kwaMkhulu zonke insuku iminyaka ayigezi kamnyama ibhiliwe awazi ukuthi lento ifakweni bese ugijima uchitha igazi ekhaya lutho uthi ngolenkosazana ngiguqile Nkosi yamakhosi ngizobika ukuthi abantwana babone ilwane ekhaya Nkosi ngicela Nkosi yezulu umhlaba uyishaye uthi baba inkosi kubusise uthi ucabanga ukwenzani bo ngithi baba bese ngicabanga ukuthi ngibonge ubaba omkhulu bathi ungahlabi qale uyochela emzini kaYihlo biza amanazareta ngichele ngamanzi amhlophe uNkulunkulu asithi ilwane ungalihlabi igazi ungakwenzi lokho uzokodla lezo ilwane kusho ukuthi ngolenkosazana manje nako-ke ukuhlaba siyakuthanda bakwethu kuhle kuyisiko lelo kodwa phela sihlale sifuna kuba sifuna ushembe ufuna kwethu ukuthi silandele ushembe umgudu ayishilo uthe ushembe uzani bantu bami ngizowabutha mina bahluleke okubeni ukubalanda babengazi mina ngizolanda abokuqala labo bokuqala ngizobalanda mangibavusa bazohamba bevusa inzalo yabo ukani ngoba le nzalo yabo bayabulawa yibona wena mawushaya ingane yakho uyishaya ukuthi ingane yakho ayinakile uyishaya izowala phambi kwakho esethi ngifuna uzobona la ngihleli khona bese uyaqeda ukuthi awukhulume lapho emhlabeni ukhulume nengane nawe uthi uyakhuluma ingane zakho udlula inhlabathi ushaye nawe uqonde uyabo sekuwuchungechunge ushaya ungaphambili ushaya olandelayo kugcine sekuwuliba lonke ethuneni labantu ababeshana bodwa bebulalana bodwa bese ugijima wena uthi wenzela ubaba wakho isihlangu wenzela ukhokho wakho isihlangu wenzela ugogo wakho isihlangu lezi zalukwazi zapho emandulo zona zenzela ubani isihlangu zazile ubani ukuthi umlinzile ukhokho uzahluleka ukukhulula inzila nje ukhokho iliphi lelo khondo lavuma ukuthi ukhokho angakhulula inzila ngoba ayikho into engenazi izathu sayo mayingasenzeki ikhona la enqamuke khona ingakho ingasenzeki ushembeke usibizele lapha ekhaya emphefumulo ukuthi sizothatha izimiso neziyalo nezikhambiso ushembeke uyibalile inkomo uma zikhona akakhabise ngokuthi ushembe ufuna izibuzi bakwethu nikulalisise kahle akafuna izibuzi ushembe afuna inkomo ufuna inhliziyo zethu mayibonge Nkosi ukuthi ayiphelele kulento esiyicabangayo ifuna ukuyenzela ukubili Manje siyaphelela nje inhliziyo yakho ushembe uyayithatha ungakabi nambozo ungabi nankomo ayithatha ushembe aye nayo ukuba egodini zosiza athi nansi ihisophu ngizolibeza usho inhliziyo yakho nansi ihisophu ngizolilamula ngayo uthatha usho inhliziyo yakho ngoba uyavuma ushembe usebenza ngenhliziyo evumayo ahambe nayo ahambe wonke amazala neyiciloti la kwafela khona abantu bakini ahlehla zayofika empandeni yesibongo sakhe ngiqolise kubantu abahlezi beyizwa lento sihlala nabo la ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi noma ikhulumo lali bayisinengisa uma ubona ukuthi siyakhathaza angazi ukuthi njani ngifuna ukuxoxa uzoyibonela nabo ba kohlezi ikhuluma kanje zozombele egodini mayibonge Nkosi ngoba khona bafika abathunywe emndeni yabo baqala ukuza la akulula ukuthi siyeke sithi hayi ngoba sesikhulumile asofuna okunye manje ukukhuluma asikufuni ukukhuluma sicela kushare mayibonge Nkosi ngoba uyani umnikazi walo muzi enganazi isihlabelelo zonke insuku ushembe mayisevula inkonzo zonikeza umfundisi abantu akamani lo mfundisi abangene endabeni ufunda umbhedeshe wesabathi yini ufundo njalo ngoba abanye bazalele kuwumbhedeshe abanye bazalele kuwumthandazo wesabathi ingoba sikakawenzi lento ebhalwe la emthandazweni wesabathi asikakawuqedi ukube sesiwucula nje sesiwuqedile ingakho ufunda zonke insuku novuka ufunda zonke insuku khona okulala othi lokulala uthi izinsika zendlu yakho mayidumisa uJehova neminyango yendlu yakho mayidumisa uJehova abese umuntu athatha iyitika ziwumthetho okuvela imoya yabathakathi nabakhulunkulu uyifake lapho zibaleke kodwa hayi ukuthi ushiwe iy'nsika zakho uyihle noyihle mkhulu abadumisa uJehova bazomdumisa kanjani uJehova bafele ezangomeni beyothwasa nasenyangeni bafa abanye beyothwala abanye bafa beyokhumbula abanye basahleli khona basabila ey'godlweni zemkhuba bamdumisa uJehova izinsika zendlu yakho mayidumisa uJehova neminyango yendlu yakho mayidumisa uJehova nezalukwazi esiyimbewu yazo
zidumisa uJehova njengoba zisenza umkhuba zisasho khona ethuneni ziyaqotha zenza yonke into akafuma sibani nakapha into inyanga yezulu into oyenzayo yenza nangaphesha kwethu wenza simbelembele usafunga namanje ethuneni akafuma sibani kodwa usefile akasamboni usefile la eduze kwakhe ngoba wafa enza leyo mkhuba usayenza namanje uyenza phezu kwegazi lami nelakho uyamdumisa uJehova usho abazali bethu ukuthi abadumisa uJehova bazomdumisa kanjani bephethe ikwama bephethe ukonakala ithini kufanele sibaso uthi mina nkosazana sekuya ngaweke emzimba ukuthi wona mzimba uthini umzimba bawusebenzayo wami wakho ingani abantu bayakwazi nje ukuthi athi umuntu hayi manje ngifumeza ngumeni kade ngeza ngumeni bathi ngodla intwasa bayibeka kamnandi le yazi wathi ulimi lasezulwini ngodla intwaso manje sengibuyile abanye ngazi kuningi lokukhuluma kuningi ukukhuluma bakhuluma uma ulalele waze wena ukuthi mhlambe isizulu sasendulo kanti usebenza ifinyezo zokuthi kuyabizwa ngapha uma-ke behlupho usukumuya lapho ebantwini uvume ngokuyiswa yibona uyabona ukuthi balandela wena njengoba bafuna wena ubase la uvuma ukuya khona bayakhona kanjalo-ke nokuza-ke ekhale emphefumulo ukuthi cha ngiyanizwa ngithi mina asambeni siyemfuleni kaShembe ekhale emphefumulo mina ngifuni nize lezithi asambeni ngiphena amandla nginiphe ngithole impahla ukuze uShembe anethule lezithixo zenu ezifuna ukuthi zingithathe zingisemajiya mayibonge Nkosi abantu bonke balele imvula lento abantu bonke bathi imvula nje yanetha nelanga abantu bathi uthobala bathi cha asivula amaphimbo ethu sivule izifuba zethu sivulela bonke bavume phambi kwaThixo mayibonge Nkosi asegazini lethu phela masigodla bazogodla nokudla babo bacashe basaba ukuvela ukubona umuntu mayephethe intembi athi angifuni ukuvela cha basoveze nazo into ezimbi ukuze uShembe ayibone abese yayidiliza kubona mayibonge Nkosi ingane siyamemeza lapha ngaphandle ingane zethu mayijayivwa uhayize kakhulu umthopho uthi awumbona wami kuze kuhayize omama bahayize balindikise ingane kodwa mase kula esontweni akafuni umuntu ukuvuma isivumo sebandla mawuvuma isivumo sebandla kuhlatshelela ukhipha lonke iphimbo lapho uhlabelela uveza bona phambi kwamvenqange ukuthi yathi inkosi sikhona kulompula sikhumbule wena ungayibona into engayivezi uthi-ke uthi mina nkosazana sekusele kuwe wena mzimba uthi uthini wena sebevukileke bathi nazi ikwama uthini wena vele phela kufanele bakuvuke bakhombe kumajiya ngoba vele phela umajiya usebenza umsebenzi wakho wena uthini phela ngoba usukhethiwe wena wabathi ngube mhlophe njengoba usukhethiwe usubathi ngube mhlophe wenziwe wena inkosana noma wenziwe wena umholi womndeni wakini ubaholela uthatha ngoShembe uyibeke futhi besiya lapha komajiya lapha edlekeni zakhe inganingezi ube mhlophe wena unqoba ekunqoba ithuni ngobela abantu bakini cha nqaba amen ukuthandaze cha mzwile bobaba nabobamkhulu angimdeleni nani bokhokho nekwamazini ngithi mina asambeni sekumveli nqa ngoba lezo ikhwama nini lethi akinje ingoba zingafunakali ngaphesheya kwethu asambeni-ke ngeke umuntu ozonethula ngoba niyahluleka ukuzethula nayikhandanini mhlawumbe lezi ikhwama zihamba nabafana abancane ababakhandayo ilwane uma uyimukela wazi umukela nento yakhe wena-ke kufanele wena mnikazi womzimba kufanele unqabe kodwa unqaba wakho ungagcini ukuthi mina ngiyifuni mina bese uthatha isihlabelo sibeke ebusweni uthi ngiyasonta mina ngiyagida mina ngenza ukuthi cha sukuma ufunde indlela zikaMkhulu ukuthi izinto nazo uyibekile emhlabeni thala le uthi nanku umpula abantu abami uzane sizobageza mayibonge Nkosi amen kanjani wena ngoba wena la imajiya umshumali wakho osakutshela ukuthi ukhonza yena akushiwo ukuthi singabahlonipha abagcotshwa kodwa khula ngomqondo mbona ukuthi ukutshela into eyiyo yini maye kuvimba abantu ethi uShembe bantu abami yonke imindeni uyithola la ekhaya emphefumulo uzane nizoyikhonzela uzigeze bese ngithatha nisekhaya bese ulala imajiya wena lokuthi ungayi lapho ukhonzela siphiwe inhlanga thina sizukulwane esiphilayo amen siphiwe ukuthi siphiwe siyokhula abazali bethu
ungagcina ususulwa emndeni uthi asenendaba naye sesothola leya ngane esandukuzalwa ngoba ngempela bayawuduba bakuyeke impela dadewethu akuvuma ukuthi ngiyeke ukuthi sukuma ntombi uhlale phansi namalungu omndeni lo mcimbi bethi ngifuna ukuwo akene umise kancane asisho ungenziwe akene umise amandla elinawo nize zonke izindeni ushembe ogeza umndeni uthi ushembe amandla maninawo amandla senihlangene lokuzana tholani phela amazinyane lakusise kahle tholani amazinyane sikusho zonke izinsuku lo ukuze no selibela khumbulo tholani amazinyane ushembe uyibalulile inkomo aqala ngazo ushembe macala maningi kade kufika inkosi yabomalume wami nje besilethe ezishumi imbuzi phezulu kwezishakalombili nenkomo embili ngoba amacala maningi avulayo khona amacala amade asindayo angeke basenathetheke manje ngoba labantu abanye babo bahamba bayohlala iminyaka ekhehleni la kukhehlwa khona bezole imikhuba yabo noma sebekhisha uNkulunkulu uyadonsa esophula lento ingakhumbule into losana khona ikhehla labo wamakoti wakithi elathi uNkulunkulu eligeza la ekhaya emphefumulo sengihamba nomakoti iphuma ukwalanda kubo ukhona azoyilanda ekhaya ngoba ehleli kubo hayi sami ngiyazi ngezwe kancane isimamani kuthiwa naselithi umakoti amachiya simbona usisanguseza ngomeni cha ulathi unyazi sise kuphi lapha namuza sasibona nkosi yami enkumbulweni lithi unyazi yabona wena mfana ngedela umakoti abuyele ekhaya kubo leli khehla wena lizokutshela wena mntwana elithi liyinyanga lahlala emanzini lahlala lingene no-12 years ithathwe isilwane lasifaka emanzini laphuma insizwe efanele ukugana insizwe efanele ukugana umuntu ongakanani 35 years uthi ngaphuma ngimukhe ngicwazimula ngoba lapha ngangikhothwa umnumzana ngaphuma ngazi yonke into nalento ngitshela ngayo uthi wena uNkulunkulu wakho nami nguNkulunkulu angihle khona ngazi ukunyakaza wokuchopha komuntu nocabanga komuntu nokuna yonke into ngiyaya ayikho into engayazi selithi kunyazi limile phezulu kwethu sasendlini kamama uMamsomi ngasekhishini wathi jikela ngale ukuthi wayisifihla ngoba bona abantu bazothi iphupho wathi jikela ngale mathiya makoti wayeseqhamuka ngasekhishini wayesebambelela kanje uthi khulumani nina leli khehla lakudelela manje ngitshela konyazi yebo ngitshela nami nguNkulunkulu wasekhuluma makoti wathi hayi sicela umkhonyana sikhulumele wathi ushembe sengithi akanikhulumeli ngathi ningidelela nina wasethi baba khuluma ngase ngachaza usethi ubaba wena mntwana lizofika kuleli khehla litshela ukuthi liyongena nelekhaya emphefumulo wena dedela umntwana abuyele ekhaya kubo nifike ekhaya kini utshela abafowenu nawe balekelele uyazi ukuthi baba nakhi indlu yesizulu wena uvuke ekuseni wenzulala nathi novuka nathi ikline bese uyasebenza egcekeni kini mayibonge inkosi akasho ngishembe ukuthi akayenze yonke le mkhuba wathi futhi liyokutshela uma sekufika isikhathi uNkulunkulu eseqedile ulidiliza le mntwana bese nihlanganiso libalekele ngithola inkomo uyazazi imbuzi engayichazayo uma umuntu eselanda siyisekhaya ukuthi iziphi imbuzi ezifunakalayo uthi ke ushembe uzongitshela uma sekufanele liphume likhe wena ubalekelele lithenga inkomo ngoba lo muntu omkhulu uthi ngikhuluma ke endabeni yokuthi athi umuntu okhokho bami bathi ngamba ngobathwasela azange azayo ukuthi wasumakoti kodwa ngoba waba nesibindi nami futhi ngamshushuzela lakhe zwa ushembe leli khehla la ekhaya emphefumulo wabonakala izizwe ngezizwe zonke zakubo uthi umakoti esegeziwe wabona imindeni eminingi yakuba seswazini ezalukwazi lezi ezayibhinca lezinhloko iy'kolo lezi ezinkulu ey'hezile la ngemuva uthi bathi mntanami siyabonga mntanami lona umzukulwana kuthina abanye babo badala kakhulu kodwa saboshwa sonke ngomkhuba beyenza thina sasingenile ezulwini ngoba zange sibone umvenqana kodwa sakhishwa uyena ngale mkhuba ayenza le mkhuba ayenza wayinikezwe kodwa khomba kwenye amakhehla indedane endala ezaseyikhongobelete uthi wanikwe laba bantu saboshwa sonke sakhishwa ezulwini ngemkhuba yenzakalayo ushembe usakhele ikhaya emphefumulo ukuze kugeze laba bantu uyazi ukuthi izwe lothiwa liyabuya sebenza namanje bazobuyisizwa akho bantu bazobuyisizwa
izwe lokubuyiswa mina nawe ukuthi ulungisekile nakomalume wakho mayibonkosi Amen. lawo mathonga azothi mayesehlanganise imbumba imali izolo lizokhandeka alikhandwe ubaba usibanibani nobaba ushaka kakhulu intoyitoyi nowenza yonke ngeke azalikanda mhlawumbe uqethuka nje ukhita nje amathonga akubona namadlozi akubo athi nxa ngoba ngeke azakusize thina siyisize thina Amen. akho dlozi zadlule ekhaya komumo sukuma nawe uhlakuhle hlangana nabakomalume wakho nabakomalume kayihle nabakomalume kakagogo wakho nilungise nivukuze nawe umfulu shembe ungazi uvalwe mayibonkosi akube kuhle kuqabanga kwakho ngiyanibingelela egameni lenkosi uyazi lona kuqileke umfana wakashelembe okuqile ngafuna-ke uNgcambu ngaze ngamthola ngoba ngangilongihlupheka ukuthi hayi ungathi siyasala lesibongo khona isibongo esisalayo ngamfuna ngaze ngamthola-ke ngawenza lowo wafanyana ushuthi ushelembe Ngcambu uNgcambu ushelembe Ngcambu ngoba ushelembe ingane kuNgcambu umntana kaNgcambu. Amen. Hayi ngiyahlupheka-ke mina lokhu ngangena lahlupheka njengoba namanje ngisahlupheka. Ngiyabajabulisa abantu ababusayo nangu umshumayeli esasithi siqhuba la sithi siqhathana ukuhlupheka kwethu ufana kodwa ngibona singathi usephumelele manje umfunele umshumayeli unene ngibona singathi usephumelele ngiyambona ukhululekile manje. Hayi mina ngisalokhu ngilapho baba mangishiya khona ngize lapha umzukuzuku akuze kalula akulula nami ngilapha nje ngoba ngathunwa ngiboshiwe mina ngiboshiwe umndeni wami ngathunwa ukuthi angizosebenza iminyaka 2 ngizile la ngeza la ngisuka kuJuly emhlanganweni. Ngiyatholisa umshumayeli ukuthi bashumayeli bami ngiyatholisa ukuthi nithangibale bese ngikhuluma ngendaba zakithi. Umshumayeli mangithi ngizolalela ngiyeza ukuthi ayi ngoba vele ngikuphethe konke engingenza ngakho lokho kufanele ukuthi ngikwenze ukuthi umshumayeli ngeke ukwenze lokho ngeke ukuvumele emvangeli ukwenze lokho ubanikelela abantu bakini ungazange ubikela umndeni uthi kuyele emuva uyobikela umndeni ukuthi ufuna ukuza la uzonikelela abantu bakini. Ngithi-ke kumshumayeli umndeni uyanginuka ukuthi ngiyathakatha angeke uze uvume ukuzwa ngami ukuthi sengikhomba manje bazothi ngikhomba inyanga yami ezobabulala ngibakhomba lapho mabezobulala khona ngendlela umndeni wakithi mawumkhulu ngayo namhlanje njengoba ngifike nembuzi eziwu-10 namhlanje abantu engihamba nabo emndenini wami cishe 5 noma 4 wonke umndeni uyewahlehla ngeke silandele umthakathi senivumela ukuthi senihamba nalo muntu manje unihambisa abashembe ukuthi nonke into amadlozi enu onke wewathengisa kushembe ukuthi ningabi nalo idlozi bahlehla bonke ngoba ngumthakathi. Akubatshazwa ubukhulu unganga kungani na bantu lonke
Baba. Oli Baba zi. Adulonke. Adelikaba. Manazaretha ngifikela izinyembezi ngicela ukuvala umsebenzi kaNkulunkulu ngikhuluma lokho nje kuphela bengifuna ukubatshela abantu abalapha ukuthi lona oguqile umthakathi ngiyanuka umthakathi loguqile kodwa mawungibheka nje ningibhekeni nyamazi umuntu othakatha ngifanele ukuthakatha mina bayasho abantu bathi ngifanele ukuthakatha indaba ezinhle ngifanele ukuthakatha inkosi esihlala naye ukhona umuntu onenhliziyo njengeyami othakathayo ungabulali umuntu ucela ningibonele isihlabele ngishiyeko kuze kwasa ngikaze ngilala ngithuma ngena indlu le uyajabula umuntu oweza la ebusa ngizocela isihlabelelo esijwayelekile 203 Nkosi kusisa ukubhuka kwami konke amanazaletha awakabe Nazareta Jengebo